31st March 2025 riu kama unegwenda uthie wandike gaceki ga ciringi 200 maya ndikuriha 200 wandikire thirikari na riu tondu we ngari inya wandike gaceki ka 200 waigana manana wandikire thirikari angoro watho ni gwika atia woko ni kwihitukia no ni marauga atiriri ni megukap ndugukira 100 ni gatagate ka 5,000 nginya 100 riu makena ri haha 5,000 makena njuke tukona na hwaini makena ngoka guthoma mohoro kuma 5,000 nginya ciringi 100 rimwe niki giki kiriroragwo nigetha wirwo mbeca irio kuriha meki ya ngari ni muthemba uriku model ndugukimenya ngo ni Toyota kana niki engine capacity nituge for example ngo ya Kamau is the car niyo make ugacoka ni Kamau V8 ni Kamau VX hiyo ni model engine capacity ina hinya wigana atia and the year of manufacture ya thondekirwo mwaka uriku ni ya mwaka uriku yani ni muigweta mugate ni ukuongererwo ni kurarehwo VAT ya mugate 16% irerenderehwo mugate ire gutuma mugate wongerereke na hakwi ciringi 10 mugate wa gramu 400 gramu 400 ni to piece 20 ni to slice to kebao tutikinyaga riu tutikinyaga asa ni 16 ni kuongererwo na ciringi 10 mugate radio tia tha ici dire sure 60 ugoka 70 mugate ugoka ciringi 70 nduthi ni muigwete na ikuongererwo nduthi gwika uguo nduthi kuongererwo 10% new 10% excise duty ni muigwete gutumanira mbeca na thimu ni ikuongererwo kuma ciringi 15 hari igana nginya ciringi 20 hari igana ni muigwo horo wa kambuni cia betting icio ni twaria cirongererwo na 7.5% ni muigwete thimu na internet ni ikuongererwo ru bundles ni ikugia goro tondu naigua data services internet and data services niko kwa excise duty ikuraise kuma ciringi 15 hari igana nginya ciringi 20 hari igana mwihotorei to the page 2